Dobro jutro svima koji me pratite, kao što znate ja sam Slavlje Radosavljević. Vi gledate moj radni dan, danas idem u Arilje, imam nekih 17 istovara i oko 3 tone i 300 robe. Idem u Arilje i okolna sela, vidjet ćemo kako će biti. Hvala vam još jednom, zapratite YouTube kanal Love Company 032. Evo stižem na prvi istovar, mjesto je Gorobilje, ispred Arilja. Prodaj se još nije otvorila. Evo završio sam prvi istovar, imam sljedeći istovar. Na putu za Arilje, mjesto je Milićevo selo. Prodavnica još nije otvorena, no se otvori, ja ću savršiti robu, pa ćemo vidjeti dalje situaciju. Evo, završio sam i ovaj istovar, nastavljam dalje prema Arilju. Sljedeća prodavnica mi je na ulazu u Arilju. Evo, završio sam i treći istovar, odnosno četvrti istovar, isto Arilje, mjesto Cerova. Evo, stigao sam na 6 istovar po redu, imam još 11 istovara ovdje, pošto imam malo više robe, planiram da napravim pauzu koja mi fali od pola sata. Trenutno 10 časova, tako da mi je prolazno vrijeme dobro. Imam još 6 istovara, do 1 sat bi trebalo da dođem kačiti. Inače pauzu 45 minuta kada mi po zakonu pripada sam napravio na istovaru. Tako da mi za sad pauza ne treba, vidjet ćemo se kasnije ako još nešto budem u kačiti.